dian ka jingmi ki kubar ba nakaliang jong kamau lai tau darbar kanam sha shu ban penlong yaki kenja public meeting sngap ya ka jing pensai jong uba baskam marbo ha kabaya dei bat kane kaman. But menegasi pilai ikut kubur di YouTube bagawai kesnong bak mo terbingung ke mulai tahun dorbar kapeni ya ke hukum menong bang ngenong syak kontrol publik meeting hak mulai baru kawai lebendon tengah common platform ngenong ini baik kini baru kimi ditang kada ba ki ya gajing lahem jo pai ba ya ka voice of the people party but kem kwa an aila but kanur ban ong har ge janmi bagani karai jo ka mawai taun dorba kalong karai ba bakla sibune bat karai ba pithen ya ka hok longriu mandri nama ka fundamental right haga chapter 3 jonga constitution negara India Hakaway lagi fundamental freedom. Katakan jingi lai luit. Kabangi kung nong suksnong ni dan man luit. Kalau bagi na ban keren. Man put snow yang jing snow bijomi. But hakata ka hok. Mangila ban keren pada put snow yang jing snow bijomi. Kadon de gaway kata bagi ong kata ka hok ban yo yang jing tip. Habagi one ki political party. Syar ki snong ki jogi. Piliyo et ka hok beliau yang cipta pecinsan pila pansim pila bagai ya kan andai piliyo et ka hok bat da kalian jong ka parti ru niyo pan a ya ka ra cintu song jogi siapa ba andai ya ka hok lakni no lalat pia ketum bani ke rai jong ka mawai tam berba ngam la suban harga ni ka jaka ka jong yang berpenlong yang kan meeting yang banyak ai banyak sam dan DKI kepada parti kalon jingfu yang masuk barhang ni berpenlong common platform ditang bukan dia mendan masuk keluar nak parti mana-mana bagi pai pak kita untuk snow show yang DKI kepada kinong yalam juga parti kiran dan snow ini kalon karai haji snow dengan kalon kebabean pat kebom dan nol. Nela kana pai ba ngara ai khumne ngara ai kuburom ya kitu kilang pasnong kithuk ya i ba ko ilang pasnong jo ge snong ba ai kluit minse na kalian jo ka voice of people party ni kwa wat ha lo no snong wala urang pasnong ukersyan de PPP ngem kwa ba urang pasnong urkin tat pan ai permission ye kuai parti wala da kersa Orang pasang umdai bantu pau, nama baru fai parti, jiwan ya kawan kidon tagising ong bagi sekri nak bertahu pai ba, alat political party bagi bersnow ini bersnow jogi. Ngai kublai ba balikus nong steng belum ukar tong jogi, ngai kublai bersenet, ibai don bertahu ke parti nak dokosang, bai hokit belum kinong tray iba lono iba kiba dai maki kiba po, bai sim kong yung mokhiu. Kuban po ya kesra hari ni dong kathan di joki kublai sibun ya gajing nong lokro di joki ya kuban jetrei meter bensin dan dan tidak nak bentar jok parti hindai kecik aku rei pak ham kerpa kadai ipi ipai ba kinong sinong jong sinong ya kaba pilai wan hari jaka ya kuban pelut ya kapor di joki ya kuban snap ya kaba ni don ban pensai pada kumjuru ya gitu kiberan hagi yang kisam, nana hagi dukan, nana wakhi wiki jaka, kebab hisngap, yang kebab ni dalam keren harga kejamin kublai sibune, habab hisngap yang jingkran jung I kartong jung I ba barnikus ikran terkendiat, bila awan on kuru tak kan dia keren terkendiat, dan dengan orang yuki, por bagi pinjeng, ya iba HS Khafran. UMLA jangan mau keneng, kipai ba nama ngadai nama keneng, ngadai tradisional untuk dikipai ba kiam,
balai piwan ayengi dak thlong balai piwan ayengi dong mau hadu dan berisut wipat dia muta ngong ye saksi sampai kemudian bom beriu bom la geran sibun la tre sibun ngalaman yang iki hakakat ni kata ke sana ngapa tadi buat temen ya sini sama rangba ya rakan tak guna isap senam hari jing ya nanti ke sana ngalap don ki beriu ki bom keren burti hendai ki jam kakak don pat ki bak tepet berkeren hendai ki aikam kempoi sisi itu ya saya don ki beri kusapan aikam berkeren om ban aikam di kayak kerja kalau mau hadir bagi ibak harpran ila job yang emily election ila pedi dagakam kumnu itere ibak ila yo yang jingsanya nau pai ba wat itu ki pai ba ki ba ong ena ba piawan ayang ido thlong ba piawan ayang ido mau hendai hadir ki ro kelak ong la ro niu beriu banyak tu babangnya kiong ina ta but kenapa kajing saya cuti pai ba iba SS Karpran kalau hadu kata apa haga MP election ila yo ya ka mau mungkin konstituensi ila yo hadu 100% dapat 100 mur nakasispa kibat tap vote haga MP election di kibat tap ya ka BBP kata cikesan pai ba mau mungkin konstituensi kia hadu pa penlong ya uni UCM jo HDC ban headcraft namun kenang undur coba dia election niktai ulet not nakawi ke konstitusi kayak mau ko apa nong kolong ba ngamdal ke singat tin bai ba bandikus lingba ke experience ke jongi ke bai lama ijing ai jing ya ti kum ta buriu beseng ke kam gajan blajong in ham suku shipone nagamita ki kun samla coba ke jala jongi ba ngangai scam lagi jika sang ke jongi ba inla ban syakri ban ayat ke syakri nagamita ke imlam masalah ke jongi kabutibet hakikot kubur tam hakini di porsa benlong election lagalong MLA election ni MBC election menege bangi ba kumru ke sarkar ka ong ba ngin wangla ya kata ka investment hangsi sulong hingkai sulong ong haru khat sanajar sanspa kulur bat ka wei ke building ke baki kwa basna galong kata ka sekretariat ka brimsna haru 1000 siswa prakulur ngarap puli yang ini ngecing tho ngasih penompan syur muslim melihat election ngasih ngelasa hari ini kalau pek pisah yang sudah biasa berkeren gumur sudah bersiaro ke sarkar deh berangkat ke sarkar om don syur pek sebagai ke kubur kalau ay kita kepisah Shua badi ben air panok kepisah jaga HDC hadu daki klur daki popo klur nabar boleh ban air pisah baki dio bensil ya kitulok jong kinok trai pi ba for election kimi kini apa dah ngap ya kan ni jintai dah ngap tak kepisah kabawan sungai nginom dukcu nginom mak cu ijinge hendai ke baca kalau ba andalatai Menu makin mau, baik itu dulu juga assembly, ukilem no, berhadu kita opala pasti. Jadi kita apa ya? Apa bisngap eka klur, sngau bang nginap duksu nginap sati yang su, hindai adalah depsna surok PI tikina, dah kakti sudah, mendai dawin karu, PI kakti, rak kakti yang surok. Yang kemal sisin, habangnya ikan ikan linti mendai sejirang. Nganam julak dan pihang ngarangket mau sa itu surok kami ini habang ini kita surok kabang dan det siang habang ini ya kita surok dan kong kabahan de anda poi kita jaga baham keti kata kata ini hamrai bi ngapa dei benai liur berselap dalam poi kamahmat kakendo buat katu ke surok katu ke karong betik mau dia berit bakre garon kire kire langkum bakre jama buno betre utap ni sakriak sebagai sakre pekerjaan sebab kalau bakre itu
Tinggal ban mundur bakumnu kisnang surok watang kimau sening kimau ria kimdon. Siang baik tu hatang cuslap kisen slap. Kakendo buat karong kali kailan. Kata apa pak? Kapa pedas ngap ya ke kapa hokot kubur. Ya kata kepisah kapa ong ban. Snow mengin lemak syuk yang disini jah hendai ha kata kapa sisa pada disini imujungi imat dan penguripan. Lani keren kapa kadang mi ini ha kawai ke social media lapin mi pa kadang kecikan no pa ha kan ke sorga kapa benta ubaduk ulanang duk ubaruspa ulanan ruspa namar ba kani kaspa kaho kaya denong kamya jauh baik. Habai baik yang jinglong ke jingman hari ke jelah ke jung kembali kita mai kindness yang cua kembali benda yang keras kata sweetie mendakane kesokar kalawan ra yang kata kalapin bi yang kata oda na pleng ki khun samlang atai tip yang kata kami ke kubur moro kabagat sorga ka putmi yang kata ko oda menong berha si college banong la pi kwa bandon bakenihu la ne pi kwa bandon berkata Kapten Williamson Sangma State University kisah yang kata State University balik kisah yang State University namar ba kilap ba ha mikhali ajungi kamdon kata testing center kababian ya kaban tes ya kina na kabanta ka CVT kenang man like na kata ka CVT iong tong ya sengno ya